درس 5 كفصل ديس كمنهاج المسلم المادة الخامسة ويندن جواب رندن ان يوتن في زكاة الفطر في زكاة مودو دون كدي كو زكاة يدون اندي اولا حكمها نفور مودون دين حكمها نياوري من دنك زكاة الفطر زكاة مودو كانيون ونافر الله سنة واجبة كونو سنة وديدو على أعيان المسلمين إدو تطلن لجل بنفو لقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرل زكاة الفطر زكاة مودو من رمضان إمر دي سومي ساعة سائر دنغوت من تمر إمر دي تمر أو ساعة ما سائر دنغوت من شعير إمر دي غوري بفرل على الأبد هوري مچلو إتانت والحرية يبول والذكري غورك والإنساء دب وسخيري تسوك والكبير موضو miskin patron nal muslimina moddo julbe nawdo selludo fop ittante modo kanyum luluto ndir e zakka ko mardo ittata saniyan hukum hikmatu nafore monde min hikmati zakat al fitr no jaa naforeji ittugol modo annaha modo tutahhiru olabinay nafsa sa'im wonki horu don mimma yakunu imorde ko lati ko ngado ullida biha gomdi yowitino ko e korka makko kan min athari lahu imorde batteji pewre ko wadi e der suuma en wara fas e fasi yagal kama annaha woni mudo on kadi tuguni o nafay al fuqara be wasulbe wal miskin masakina miskina ben ani su'ail e yaltugol jinda toro yawmal idi nyalande idi si o nafi kala non hatta be toro hay ko be okura mudo wo ko be okura wo ayebe kateren ka julete ton hibe yalte be toro kala no habbiti tun hebay ko windana e ko windanaka yondinare ala faqad qala ibn abbas radiyallahu anhuma farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam farli zakat al-fitr zakka mudo tuhuratan kala bengol li saimi horu don min allah wi modde bewriji ko wadi warafasi e piji nyiddudi ko wadi o tumatan e kadi dum ko nyammingol masakina miskina ben lutondiri no e kobbe go innata mo ittali mudo haray korka makko kan no yowi ka jabetaake ha itta no donc faljere ma sincu ben halakan ko lerdingol yimbe ben fiyo be ittu mudo on awa wa qawli sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam maki aghnum aldine be miskina be kambe kadi ani su'aile gaay to ragol fi hadal yawm ender ngal nyallal salisan mi godaru ha e bore mun den wa anwa ta'ami enoneji nyamete Allah de in tukhraju yaltintedi min hay mudu miqdar zakatil fitri e bore zakka mudu on sa'un ko sa'ire den goto wasau ko yete sa'ire arba'atu amdadin ko nyadande nay ay hafanatin nyadande nay wa tukhraju yaltinte min ghalibi quti ahli albalad imurde ko buri jalade e ngure yimbe leydi din wano ene lagine do ko maro سواء نفت كان لاتك قمحا كونغوري أو شعيرا ما كموتري أو تمرا كتمرو أو رزا ما مارو أو زبيبا ما رزن أو إقتا ما دون قصا يورنا ما دون كابا لقول أبي سعيد رضي الله عنه كنا من لاتك إذا كان سلاتك فينا حقنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج من يالتنا زكاة الفطر زكاة مودون من يالتنا عن كل صغير وكبير حر أو مملوك بايكم مولو ديمو جيادو من يالتنا نغوتو كلا دبو غوركو سان سايره نغوتو من طعام أو سان ما سايره نغوتو من إغتين إمورده چوندي بيرا أي الله بانول مجفف ko bira yorna dum ko duwete إغتين أو سان ما سايره نغوتو من شعير إمورده غوري أو سان من تمر أو سان من زبيب رابعا نيبون لا تخرجوا مود أن يلتنتاك من غير الطعام سوى نيامته الواجب كواديكم أن تخرجوا كن يلتنت زكاة الفطر زكاة مود من أنواع الطعام مردنون نيامته دين كدوم وادي ولا يودل بندرتاك ميسرتاك أنه إغا نيامته إلا نبودي فادي مبودي إلا لضرورة سونار كسب اللورة دارا توا دو كمبودين أران ستبين رأيهم إلا لا ما دابي نيامته أهبالي إذ قد لم يثبت تبتالي أن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ويلتني بدلها لونتو نيامته نقودا كجاولة بل سكون لم ينقل إجاك كديغوي حتى الصحابة هاي صحابة بين إخراج يلتنقل مودون نقودا كجاولة مبودي خامسا جاوبون وقت وجوبها وقت كمودون وقت إتدادون wa waqtu ikhrajiha e ka waqtu ka mudo on yaltinte don
on faami toujours fi ɓeydugol laɓɓinanegol kala ɓeyduɗo hatto jinɗo e ɓeydugo yanyanede ɓeyde ma landitagol laɓɓinane hino numéro ji ɗi on disponible 628 60 53 09 657 même numéro 631 même numéro yon tigi aray nodduɗon fi si on tigi no faala laɓɓinanede ɓuri ni tajibu no waɗɗi zakatul fitri hino waɗɗo zakka muɗum on bi hululi laylatil idi sabu hewtugol jemma idi on mi mana juldandu darike en andi jango ko julde ila ɗon haray waɓutu muhtar on naati waɓutu on naati no goyi balɗe ɗiɗi adi ɗum kono hari na waɓutu suɓa ɗon ko ila ɗon naati wa awqatu ikhraji ha waɓutu ka yaltinteɗon e waɓutu ka yaltinteɗon haray ɗum ɗon kadi naati waɓutu jawazi e waɓutu dagagol wa huwa ɗum ikhraju ko yaltingol waɓutu jawasin waɓutu dagiɗo no ton na ɗon waɗɗi kono no dagi wowa koni on waɓutu ɗon ikhraju ha ko yaltingol muɗum qabla yawmil idi ko adi ñalande idi nden bi yawmin aw yawmayni adi muɗum ñallal ma adi muɗum balɗe ɗiɗi tawa jango ko julde ma faɗɗi jango ko julde haray ila ɗon no dagi ka yaltine muɗum kono waɓutu tigi ɓuraɗo suɓe ɗon natali ko ila ka weeta e juule لفعل ابن عمر ذلك سبو عبد الله بن عمر هو ويدum ووقت أداء وقت تتغول نون أداء تتتدو جنتدو فاضل برد تدود برد مؤجد هو وقت من طلوع فجر يوم العيد كويلكا فجر عيد on فيري دون بمعنى سبك ñande julde ila mubayli salati ha adi julede li amri sallallahu alaihi wasallam sabu yamirgol ne laado bi zakatul fitri itugol zakka mudo an to adda ko ne tottete qabla khuruji nas ko adi yimbe ben yaltude ila salati haka julugo wala qawli ibn abbas e sabu ma ko abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laado allah fardi zakatul fitri zakka mudo fi hundum tuhuratan lisaimi kala bingol o horudo fi kanko e korka makko kan yobe lebeydu labude nallahu yimorde bewre ko wadi warafasi e kala fasi iyagal piiji nyiddo didi o wadi wa tu'matan lil masakin fi nyammingol be miskinabe nyande julde kambe kadi ko dum wadi man addaha kala tottudo mudo on qabla salati ko adi julede fa hiya zakatun haray dum do woni zakka mutakabbalatun jabetedo waman addaha kala tottudo mudo baada salati baawo iwtama ka julegol fa yarenno sadaqatun ko sadaqa simple min as-sadaqati modo sadaqa jara o do ittali mudo si ona hara ko ganto timmungo jabiningo joginomo kon don ngonganto on nodda ka numéro téléphone ji mi jonni wa waqtu qada'in e waqtu yokutugol no wodi kadi waqtu yokutugol ko waqtu dagido e waqtu subado e waqtu yokutugol wa ko ne waqtu yokutugol min baadi salati idi ko baaw idi on julama fa saidan hana tidi do ton fa innaha on sai don kadi mudo on to adda o jonnete fi e der mo tujzi o haray no wawa yonde walakin skoni ma karahat ko ndude anyede sadisan jega won masrufuha kaka zakka on jonnete do mudo masrif zakatil fitri ka zakka fitri on nabetedon kama masrif zakawatil ammati ko wano zakkaji hubutudi feddudi di wayla sonaton annal fuqara wal masakin awla biha bo ko wasudo be miskina ben buri handude di innata ben rigabi amilina alaiha ibn sabili wal jihad fi sabilillah do ko miskinon e bason ko kambe do buri handude tibe ya jeego hedditibe min baagi siham imorde gebe jeego hedditibe le gawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko lat akhunuhum al inebe kambe kadi yondinebe ani su'al itton be toragol fi hadal yawm en de nyalande wiide no ngandi haybe jonna be ala jabude hejude ka cuudi be acca toragol be tumi be yaltude be toro kambe kadi yo be accu fala tudu fa uzakka on mudo on jonne tak li ghairi fuqara harawna wasudo be illa inda in idamihim sona sanga wasegol mabbe ta ala fewbe ala don haraya jonna mo yida aw khiffati faqrihim ma foygitagol basal mabbe ngal aw istidadi ma dum tidugol haajati ghairihim haajuji wobbe go tanakambe min dawi siham imorde beya jomirabe gebe jeego hedditide tandi hatun do kadi ko findintano do hella piji jeego awalan yajuzu no dago an tadfa al mar'atu li sunnaji jonnata al ghaniyatu patron de jonnata zakata zakka makko on li zawjiha mudi makko al faqiri basa
sonnajo muudo makko ma zakka makko si tawi o ittay ko patron modi makko ko miskin taw accu modi makko jonna goddo wal aksu contraire on non de gorko jonnata ɓeygu mum la yajuzu dagota ko ɗon li anna nafaqatal mar'ati sabu dépense gol sonnajo on wajibatun ko waɗi ɗum ala rajuli dow gorko walaysa to wonali nafaqatu rajuli dépense gol gorko on wajibatan ko waɗi ɗum ala mar'ati dow sonnajo saniyan tasqutu hino fukko zakatul fitri zakka muɗo amman la yamliku on mo tawata o mara ɓuuta yawmihi ngure ñallal makko ngal mo mara ko ñaama hande ñallal ngal kanko zakka muɗo waɗɗaki mo few kanko ko yo jonne si tawi noon o jonnama ko ñamata e nder ñallal makko ngal kanko kadi heddike hayso ko pooti goto hara ko pooti goto go wiɗen timmali muɗore nden goto kan kadi ko yo yaltin ɗum o jonna miskinajo goo mo heɓali ma heɓuɗo goo kono tawa yonali id ko waɗi la yukallifullahu nafsan allah fa wawunki illa usaha sona embere ko okkiki ko salisan man fadala lahu kala mo luttani ɗum noon o jonnama muudo ha lutti an ɓuuti yawmihi gaye nguure ñallal makko ngal shay'un seeɗa mana jonnaɗo muudu ko himo marani hoore makko seeɗa ka o itta o defa ñiiri julde o heddore on kilo goto ma kilo ɗiɗi fa akhrajahu o yaltini ɗum ɗon ajza waray ɗum ɗo yonanaymo kanko fo e dendanangal ɓeygure makko nde sabu toujours li qawli taala ko allah dali ko fattaqullaha mastata'tu hule allah embere ko wawɗon ko rabi anna yabunnu yajuzu no dago sarfu sadagatin jonnugol muudo on fardin goto sadagati fardin muudo aaden goto ila mutaaddidina faade kontori yimɓe buy kilo ɗiɗi e feccere no selli ka senditana miskinaɓe ɗiɗo tato muwazzi'atan alayhim sendita e hoore maɓɓe wa yajuzu no dago kadi sarfu sadagati iddatin jonnugol muudo yimɓe buy kadi afuradin jonnoya ɗum aaden goto ila fardin wahidin faade geɓal aaden goto e ɗiɗo mana moɓidira ɗo muudo yimɓe ɗiɗo tato nayo jonna miskinajo goto ɗin ɗon fof no selli id kadi ja'at ari ani shari igay sari on mutlaqatan no fottana ghayra muqayyadatin ko alda e jolkagol wo ko alda e ɓittere wo wonde ɗum ɗo waɗi hino selli e bi mana ari e gay sari on mutlaqatan no wellitori ghayra muqayyadatin ko alda e haɓɓugol happa inna be ko ni on faami ka khamisan jawabun tajibu no waɗi zakatul fitri zakka mudo on alal muslim e dow julɗo fil balad e leydi alladi ndin huwandi tawata kanko mo ɓeymun bihi himo ñiiɓi muɗum sadisan wa khairan jega ɓunnun e sakki turun ɗum la juzu dagota ko nagol zakatul fitri eggingol zakka mudo on wano zakka farilla on noon min baladin itta e leydi ila baladin akhara naɓa e leydi goo illa le daruratin sona sabu lorra hara miskinajo ala ɗon ma miskino no ɗon kono ɓe miskinaɓe wonɓe to ɓuri tampude diɓeɗo sha'anu ha he fiyake muɗo sha'anu zakati ko fiyake zakka farilla on tigi tigi ko gotum fayda haray ko ɗo woni ko faslun 10 on woni ko gasi darsu 5 haray ko ɗo woni ko gasi kala ko humpa ɗon ɓeyditanede e muɗum on nodda e lanka numéro téléphone ji komi wawi ɓeydutude komi ɓeydita komi wawata komi landano en karmakoɓe